إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكريك إما فهم ربنا بعد كافاني كتاب التوحيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وينكر فوا ويهونا بابوغا همني مسألة كابيوت متوهين بابو هيمني حديث كابيوت أو بعد كافان أي باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله صالحون قبور كاريغا شرعيهم بيروي حد فانا رديهم أي قبور تنعي الله تعالى فيها أهم فراتك අලුකම් කරවේ තකේති කමුගා මත බුදු කමුගා බෙලෙනකින් හිඟාදාන කමක ඒගොතුම් අගොන්ෙන් නි බාබුගා මා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆරාප්පු වාර දෆාවා හදීස් තක බේතුම් ආදකෙදී قبر زيارة كرمجة يبهتن جه إنتكا منتو واه كم من فاهقف إما فاهم أقول من واه كم دي قبر زيارة كرا أنهنون رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النبي كما وارد فبس فلا بيوت إفلوك مؤلف رحمه الله بيان كرافون فيه مسائل مباب لبي فادات الأولى إما فرتم فاداك تفسير الأوثان أوثان کے تفسير أقول من باب مهنگين لج أوثان مكياني آموكم الله تعالى في علكم كروي تكيتي بيفار سيفا كروي أصنام ويقولوا أصنام أي بدو الأوثان أي بدك قدن هدافع إتش نونكم كبيس ما الله فيها علكم كروم كمانا ميستكم بلاغم فا كم إتش نوت ميستكم كرا عملتن إتش نوت إفراتك جاتوغا أي علكم كما الله فيها أهم فراتك كره علوكم كما بلوه هم إتش أي هيلك كم غاويس غبورك كم غاويس غهك كم غاويس نوتا تانك كم غاويس إيه ميكني أوثا أهم بما أصنام أي بدوه تصوير نوتا بدو كم غا فينا هونتشي نونيام أوثان أي ඒගොත හදාප නෙතස් අල්ලාහ් කියව අලුකම් කරවේ තකදී ඒගොතුගා බලාගෙන ඉෆාව තකදී මොද තන්තම් විස් ඒගොතු මිතාග මොල්ලි රහිමහුල්ලාහ් අවසාන් ගේ ගොතුගා බයාන් කරා ෆෙවනි සාලිහ් වලියුන්ගේ කබුරත එබේ ෆුලුන්නකි සාලිහ් බේ ෆුලු එන්නම සෙබේ ෆුලු අවහාරම ෆහුගා ඒ ගබුර් ෆුලුත කාරිය මීස්තකුම් ගස්තුකුල එතන්තාග මීහුම් කුරමුන්දිය අමලුත මත කුරමුන්දිය දුආත නුවත එතන්තන් එයි දුආ ඉජාබ කුරවා මුකද්දස් මකාම් තක්කම්ගා මිස්තකුන් දෙකුන් එයි එබෑ මීහුම්ගේ හිත්තකුගා එතන්තන් එයි අල්ලාහ් ෆියවා අලකොන් කුරේ අවසානු කමගා බලාගතුම් ෆදකමක ඒ විතාගා අල් අවසාන් එසිව කුරවා ෆෙවනි සාලිහ් වලිවරින් කබුල් ඒ බේෆුලුන් දුබෑගෙන නු අදි ඒ බේෆුලුන් එකම් කම කොරාරගෙන නු ගෙන්නම සෙබේෆුන් ගබුරු ෆුලු තක්කාරේග මීස්තකුන් එකුරා කන්දත්තගු සෝබ මීස්තකුන්ග අකීදාග නොත මීස්තකුන්ග අමලතෝග එතන්ත මෙෆා එවනි අවසාන අලකොන් කොරේ බුදු ෆදෙයි මීස්තකුන් බලාගෙන් ෆා තන්තන් කමුගේ එමෙ මිතනම අවම නැන් ඉන්දිගේ ත කොබාකන් අවසානකි කොම්මෙහින් ખાસ को बाकी नमक किया मी अल्लाह फी अलकों करे तने के नोत बुदे के එහෙන් කියාපුණ තන්තනේ නෝක කොම්මෙ තනෙක් කමුගාවිස් කොම්මೆ ಜಾಗೆ කමුගාස් කොම් මකාමෙක් කමුගාවිස් ඒ තනෙක් ඒෆද අමල හිඟමුන් දා කමුගානම ඒ තනක නිස්බෙක්කො ශරයි මුම් දෙකේනේ ඒ අවසන් الثانية
දෙවනේ තෆ්සීරුල් ඉබාදා අලුකමුගේ තෆ්සීර අලුකම නෙගෙන් දියු මේ අස්තුවර මුහිම් වාගතක මිතා මෙ දෙකේ අලුකම මෙන් තරේ ගාම්මකෝ අලුකම මෙ අලුකමේ බුනේ ෆියා මාන කරවෙනි ඒ නමාදුකම උනියම් ඉස්ලාම් කමුගේ ෆස් රුකුම් ඒ අලුකම කමුගේ අලුකම මෙ මාන කරේ ඒකම මිදෙන්නේ තනෙග්ග හිඟමුන්දා අමලේ හිඟමුන්දා කමෙක් අලුකමක වෙගෙන් දාණි කිහා වර වීමතෝ ආගම නෙගෙන්ජේ මිසාලක මිහ කබරක් ziyarat කරණි නුවත සාලිහ් වලි වරියගේ මකාම එන ziyarat කරණි එතන ගස්තකෝගේ දණි ආගම බොනනි අල්ලාහ් ෆියා එහෙම් ෆරාතක අලුකම් කුරු හුද්දෙන් නෝනේ එනවස් බුණාන් තිබන්න අල්ලාහ් ෆියා එහෙම් ෆරාතක අලුකම් නොකරමෙ තිවන්න එමිහෙක නමාද නොකරමෙ එමිහෙක ෆරාතුන් දුආ නොකරමෙ අදි එමිහෙක ච කුර්බාන වෙස් නොකරමෙ එහෙම් වෙජ්ජම් කොබාහේ අහරෙන් අල්ලාහ් ෆියා එහෙම් ෆරාතක අලුකම් කුරි කමත් තිබුණා බොරුවක් එම් අවුම නැගින් එපජේ අලුකම්ගේ මුරාදකේ ෆහරක් ගාවස් මිහෙක මිහෙක සජිද ජම් එකනි නෝක එහෙන් නෝනස් ඒ ෆරාතකගේ ඒ කබරේ ගනතේ මකාමේ කාරේ ගස්තුකෝගෙන් දා දියු එතනක අලුකම් අල්ලාහ් අලුකම් කරුම් එතන ખાસ කරුම් ලකි මෑකම දෙකේ දෙකුන් එයි අලුකම්ගේ මුරාදුක ශරීයතුක ඉස්ලාමී අකීදාක බලාගෙන් ෆාකම් එම් විමා ඒ මුරාදු අලුකම නෙගිජ්ජියා එමිහකු නුබුනානේ තිවන්නේ ගබරත කාරේ මෙදනී කි ඉතක චලුකම් කුරාක නෝනේ අලුකම ගස්තු මුරාදෙන් ගිජ්ජා මේනේ ખુદ එංගේනේ තිවන්නේ ගබරත කාරේ ගොස් එතන්තාංග ખાસකෝ දුආ කරුම් ඒ දුආ ඉජාබ කරුම් සාබෙක්කම ගා දෙකේ දෙකු නුවත ඒ කබරතෝග අහුල් වරින්නකි අලගොන් මෙන් කුරා දුආ අඩෝම්ගේ ප්‍රදානක ලිෆා බයකම ගා දෙකු නුවත මිස්කිතෝග කරවේ zikrubbur ඒ කබරතකාරේ කරවේ zikru මෑක්කම ගා දෙකු එයි එතන්තන කරවේ අලුකම්කම ගා එමෙ නෙගේ එමි හරියට වර්මෙන් නුක්තා කොබාකන් අලුකම්ගේ මොරත් ඒ අලගොන් මෙන් එපස් මියකෝ දෙබහෙන් නොවානේ අලුකම් කරවෙනි කොම් ෆරාතකත්තෝ මිහකාර සවාලු කරවෙජ්ජම් හුරියමස් ගුණානේ අලුකම් කරවෙනි අල්ලාහ් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අල්ලාහ් මනුවේ හග්වේ අලුකම් වේ ඉලාහ කුනෝයි එකමගේ කලිම කියා හුරමේ අලුකමුගේ ખાસකන්ත දෙකෙන් අල්ලාහ් නුම් ෆරාතක ෆුරලම දායිරු ඒනේක නේගේ කොබාකමෙන් අලුකමුගේ මුරාද එහෙම විතාක මොල්ලේ රහිමහුල්ලාහ් බයන් කරවනේ තෆ්සීරුල් ඉබාදා අලුකමුගේ මුරාද අලගොන් මෙන්න අලුවති උමගේ මොරාද කි කොබාක එංගෙන් ගෙච්ච මේ හැම කෙනි අලගොන් මෙන් මේ අලුක මානු කර ගොතක නෝක අලගොන් නේගි තිබ්බා වයින්ගේ ජාහිලකම ඒ තකේදී ඒ අල්ලාහ් ෆියවා අලුකම් කරවේ තකෙච්ච මේගෙන් ගෑදාන එමෙහෙර නමාዝ නුකුරිස් ආදීමන සජිද නුජහිස් الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا بما يخاف وقوعه නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රක්කාතරියුකම් එදිවඩේ නොගන්නවානේ එකමෙක් වේදානකමගේ බිරුවරික නෙක්කමෙක් ඒ මිතාංග බාබුගේ ඉස්විදිය බෙන් හදීස් තොක් මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනා කරා වොනි හදීස් කොලා අල්ලාහුම්ම ලා තජ්අල් ඛබරි වසනන් යුබද් හද්දවා බොඩකර විලාහි වෙලාගේ කබර ඒ මිස්තකු අලකොම් කරා බොදෙක්කම ගන්නොද්දාන්ත එහෙම එකමුන් එකලේෆා රක්කාතරික එදිවඩා ගතුන් දේහ කොද්දෙනි ඒ කමකි වේදානක ඒ එකමගේ බිරුවරිකන් එකේපාන හිප්පුලක ඔය මිම්බර් එකම එකේපාන රක්කාතරිකන් එදි වඩා ගතුන් දේහ කොද්දෙනි එකමකි හිඟාදානකම හිඟාදාන හදිසක් නිස්තගු තරේ එක එකට බලාගෙන් ෆාන එක එහෙම මම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකන් එවනි මනා කරා බයි මේහු එවනි ඒ බාබුග හද්දු ෆාන අලගොස් ඒකත අමල් කොෆ الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد النبي صلى الله عليه وسلم එකන් සිවකුරවා එකමකි නබී බේකලුන්ගේ මිස්කිත ඒ කබර දෙක එක්කමවා හෙදමා ඉෆද කුරවා හදිස් කුරබි اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد හද්දා බලක ඉලාහ මෙලාගේ කබර ඒ අලකොන් කුරේ බොදෙක්කමවා නුහද්දවා ෆන්දේ නුලබ්වා ෆන්දේ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد එබේහුගේ නබී බේකලුගේ කබර ෆුලතන් ඒ මිස්කිත් එකකම ගා හැදි මේහුගේ මච්ච අල්ලාහ්ගේ කෝෆා
gadafa dawadigen em bima ek efanuge qabur fulu kariga ei eidekkamuga hedu muda khassa maqamekkamuga dekeve dekun ei ammuko rasul bekanunge nabi bekanun qaburta miskit takekkamuga balagatuma ei effada kamekkamuga man nabiy sallallahu alaihi wasallam wani bayan kurallah hamim al khamisa dhikru shiddatil ghadab min Allah subhanahu wa ta'ala hadratum gadafa degemwa kofa al ghadab emihu gamaccha baakam bayan kurafa asadi sahawane وهي من أهمها أي مهم فهذا باب اللبن واللي بيان كرافة أي معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان لات أي لات ميستكم أروتيو أكي كوباك كي بجنكم لات ميستكم أروكم كوري أي ميستكم أروكم كوري هلا بدو بترين مشهور فعلكم بركتش لاتك ena skeenenge ellata ei mistaku alakon kore bodekkamuga mashhurwe emmeha hiletaka kudi bodutahuge ma etikamuga mistaku balagati kon sawbaka hore alakon kore fidalu danwa apani ei hajju warinna ihsan tereve hekon hita kandi bondi hajju warinna godanuga foni kaichen hadagen behi mashhur salih miyen emihu tere ena marwima enage qabur horitan ei enage budu hadage etanum fesien laatage budu mashhur fa e qur'an bayan qura fa laata uzzagaten laata ekimi ei insane embi mitanga kihinekkan e alwetkam node kihinekkan budan alakon kurmuge eha mashhur budakam miyako badalwegen diya sabab ei ekkala waliveri emihun gaatuga waliveri salih miyegge qabura meduga emihun haddu faana diu e budaka eme faana kam legen diu kuriga nuhu faana kam gemihun be as-sabi'a habwana ma'rifatu annahu qabr rajulin salih e baba enge hinge ei salih mihegge qabur kam bes salih mihegge qabur kam fahum budaka legen diu emvima mitanga takurarakum babatoge bayan kurbani emis mihunge qabur karega deena khilaf shariata khilaf lobe ge haddufana diumuge kantatta hingun legen daani faham gas e qabur tange mistaku alakon kora echchikama badalwegen diumuge sawbakash ege bodo hekke mita bayan korafani laata ege budugak الثامنة أولا أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية اللات متاغا قرينا بيان كر فدين ei mi gaburuge verimihaage name manake walulege famihaage nameke laate enage namun e budan lankifa ei enage suraga enage zikuraga hedifa budak kuriga am nuhu faana qawmuge mehun waadeki wadda su'a ya'u ya wa nasr ni budutaki misniuge kuri zaman salih alunge emihun namuga budu hedigen die ehe mitaage laate kissamaro salih ale enage namuga budek mistak hada e buda alakon kuram veshi ekam furtman ekam kuri mihun feshifa evani ena meduga dekon loga aqida wadakar maana tasmiya mitanga enage namuge wahak lat ekivenka ene lat mikiyuni esiwa kaum dannafa enege hajjurina kandi polum mihek as-sawit kiya kaachei godanuga hada foni kaach halwa faagach e mistakonna baha olum mihene egoto mashhur faame eruga beerun anna hajjurina mehman dare ada kodinumaki arabin iteregal warapol sharafe emihuna kaandirum bondirum fendirum ei waram mativeri maqam al-lifa emegoto mashhur fa mismihun ei emihunaki التاسع لعنة زوارات القبور قبر الزيارة كرا أنغنو لعنة لبيك باكم جواهك كوري حديث كبيان بينجج أقول من كورين درنا فاني قبر أنغنو زيارة كم جواهك أقول تفسير القرآن إن شاء الله إذا كوري أقول من باب كمسألة نيموني ميري باب مسألة نيمين نيموني ما أقول من إذا كوري مسألة تفسير كده نيرو من باب مسألة كون نيموني ما أقولي كأن مسألة جنان كن ترتيب وان ما أدم إن شاء الله
maghrib ma da fo ga men tafsir ko angenu qabr ziyarat kurunga hukuma me duga ilmori dakka fariwaga tafsir padde nei me medenne sawbaki mitanga itlaq e hadis ka ek efan qabr ziyarat kur agno laana lebbi kama hadis pura basfulu genna fa e mita dalil nanga fewan e masale ki ilmori tere ittifaq masale no bay befulu hudda kurbar anaka befulu bay halat tawga haram begin mani bay kal halat tawga kama to bay waki gotaka ziyarat kurati kama no to waki kantata ke ziyarat ko hingati kama egotum figuhore me magano tin ra'ayat masala go ei uddanum ko bidal warayakai adi huddakama bidal warayakai makruhakama bidal warai em bima agol me masala itura tafsir kuram beenovi figuhe gotum ilmore me masala dakka pari wahakya adi ebeflu genwa fadalita genwa fo agol masala boda tawqiqi nazarakum borave ra'ayak faha kurve em bitaga idan midan hadisa إشارة كفة مؤلف رحمه الله جناه فوني قبر زيارة كل أرهنا لعنا لبريكان أنا كلهم بفكت المؤلف الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله برأيكيس أنهم بيفلون قبر زيارة كل هودا نونكم إم في ميتان يترو واقع دكوافه العاشرة لعنة من أسرجها قبرت الدلة قبرت ودلة ميهن الله لعنا لبريك إذن تنريد الزينة تريكو edan tanga woddilla battidilla teola ekakka balhatta mehunna launa lebik miharas pay gomto fennane pakistan india wadat fenanno gaburta dilla zinetriko bukila battila honnat en komme kaburegge belehetto mahawalo en kommes emihunge bahura kommes pirak pire mun kiya kommes pira penna kommes emihunge tembar mashhur molmihe kena wadi babutegi wali beriya guparatu muriya kana hasilor e gabura hawalo ge miha war muhimme ekwa e ena muriya kan medure ke embima ene ke war baruga de mihe kam ge mun deke emihun gaata kankam wa gos emihun kyari kankam aha hajat e denno ki midenne qawmuto war mashhur kam ekankam emihun tere balaga ne fawani war mati daraje ke shaytana wani emihun magfurat da اهم افدا وسيلتكم اقول بين اسلامي عقيده حمايه كل متك مع النبي صلى الله عليه وسلم دباب ارشاد تمين اذن تنو اقول من حد فانا روديو ايساوගේ බාබොන නිම්මාලෆ දෙන් ජෙහින බාබකේ කාවිස්සන බාබ ති බාබකේ සම ශිරකුගේ කංකම රක්කාතිර උමා ගොලේ ගොතු මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් ප්‍රෝ හදීස් තකයි ආයත ගෙන්වා බාබෙන් අදියම කුරි බාබ ගොලුම් කුරි බාබ ඒ මිතාගස් කබර ගවාක බයන් කරා إكاوي سرباب إباب بيان قرافني ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ما النبي صلى الله عليه وسلم توحيدك إنفار حماية ركعات ركوب كما آدي شركم واصل ودان إمها مغوت إكايفان بندو قربا فركم غواه نعم باب توحيدك إنفار حماية قربا ميستكون شركا دماء هنگادان إمها دورتك إكايفان إفار زريان بندو قربا فرك أي إكانge جزاتك شركا نويس أي وسيلة شركك وسيلتك واكم وانا مكم منا قراف أي مديكم مشيرو قرما شركك وسيلتك مي براغت وسيلة جزاتك شركك نويدا إنمس أي وسيلة نيفيتي فواني دم ميستكون شركا آراغم فانك وانك مباب مولف رحمه الله جنو آفر كير قرآن کا آیت دے آئیں گے سورة توبہ کے ستیک اشراویس ستیک نوائش سنة بداود وقول الله تعالى من الله وحي قربي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سورة توبة کے مفہوم ہے میں آیتوں کا معنی لقد جاءكم رسول تبامن غاتا بڑاگن في رسولك من انفسكم تبامن نفسته وتريم با مين معنی کہ تبامن وتريم با رسولكم تبامن غاتا بڑاگن في اي انسان ملائکتنو ادي مشرکوں
itanga quraish wanga balat kumwana quraish wanga muhatab ko agmi ay tibame ngata rasulo kasi tibame tere wa rasul quraish ngi tere ufambe hasabai nasabai akhlaqai guriha chemi danna durum faalu be fulanu ek ehm bima makka mushrikun waragina siratu ga tibe honna iwada gannawan mihe ko timamme ge tere rasul kam da'wa ko fiye emihe ge nasaba emihe ge hasaba emihe ge tedure kam amanat tere ko aharman danna mihe eke fa ufum emun tere bodu fulu emun tere em huriha kamek hasaba nasab arahunne akhlaqatun riveti mam mativeri emihunge bahurwannam al amin emihun nande bekefa em emihun danna heo nasabaku emihunge terega oli bodu emihunge terem befule rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun alayhi ma anittum eke ifan siyo bayan kura fewani teba mihunna undagu wejje oda teba mihunna ekamage sawum gellume vedane duniya akhiratu ga tibame hon ekame sobon gellume vedane komme kame ekade gufana ei bodu kame kam gavi eta muallim rahimahullah me ay gennawa pone mi tangolon dalil do ei azizun alayhi ma anittum tibame hon duniya ga se dukhrawe hayatu ga gellume musibat derakame dima vedane komme kame ei ekade gufana ekama warabboda kambodo wada gannawa kame emima duniyega amuna derakame vedanakame shirukuge maga ekayfan bandu nukura wadagen fiya shirukam mistakum aragen fiya ei insana duniyega ofre hayatu gelluman ehme ekayfan wani ummata gellume vedanakamataka tauhid himayat kuraba adi shirukuge emmeha maguta bandu kuraba ei kivegen azizun alayhi ma anittum tiba mi onna undagune derakame gellume ukhrawe hayatukas duniyegas dima vedanati kambodu wada gonne befule mehuriya magote ekaypan wani bandu kora ummata gellume vedane horiya mage maakuri wani bandu koraba ummatuge islami aqida ya buru arafana komme mage ekaypan wani bandu kora e gellum vedanati ege washagen faar labba ei agon mena odaguwa komdakame ekaypan odaguwat ehme me kay fango deen siva kurai fawani insanuna fase lui fase tanawas rahmat ekkawa islam deen fonoi fawar dekere fano fawani wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin alam tak rahmat ekkawa kay fano wadaga fawani adi duniyega me sufra hayatuga ummatuge difaaga emme bodak mase qurbani befulaki ummettaka fono rasulunge terein algonme nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ekay fano ge da'waya ki ekade ifanu ge du'aya ki ekade ifanu nafsen nu kayfan ummat dima vedane gellumakum ekade ifanu rakkater ko demottaka du'a kurban em bebe fulun ge bebo nafsa be gotun edi wada ganwar ekade ifanu ge du'aya ki ummati timam kayfan ummat em duniya ge se kayfan evani ma ko gomna dakwa egotun abu dharr gufrat riwaya fawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam به قتم بدار قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر ينقلب جناحيه في الهواء يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما أخرجه الطبراني بدار إمام النبي صلى الله عليه وسلم أرغن من دوك ربا فوداغتي إجمالي كيف رسول كمال فونر مفوق أرغن من نايكو أرغن من هداية مسيح كروا تدمك دكوا أرغن من دوك ربا فكيف دنيا نجم وداغن نبي إروغا وما طائر يقلب جناحيه في الهواء متيغا اودوغا فيجهم udufemunда duunyekkumuga vies echcheka beegotum aharmana ilme khabar nodaba evves che duunu kurabe ehme warab mativeri darajeka algon men insana ummata beenuma huriha kame bayan kodde bekan itanga abu dhar radiyallahu anhu bayan kodde man fiyejaha udufemunda duunyekkumuga vis eya beegotum ilme khabar aharmen nudabba ekayfan lokura fenati evves kam evara ummatan kankan ekayfan kiya debba adi ummatuge hidayat taka ekade ifan kambodu wadaga memaru kirit qur'an allah subhanahu wa taala ekade ifan ge nafsu ummatuge hidayat edi wadaga le bodukamuge nafsu halaku edana kam qur'anu ga allah taala sunu qur'an egotan nuheddew nane ekade ifan ge nafsu ekam qur'an nukurba shehawara kambodu wada nugannawas evara ekayfan kambodu wadaga ummatuge hidayat taka
එහෙම මිතාංගේ සේයක එපාන වණි එකම බයන් කො දෙබ්බා එබ්බ සෙච්ච අවගන්න එයා බෙහෙගතුන් කංකුරාණ ගොස් සීදා කො බයන් කො නොදෙබ්බා නූනි එයා බෙහෙගතුන් කංකුරාණ ගොන් හොදානේ මගු ආගමඩ බයන් කො නොදෙබ්බා එබ්බස් කමෙක් ඉස්ලාම් දීන් ග දුපුරා ෆෙනොේ එම්බි මේ ඒගේ සරියායි මියදු උම්මතුක දිමාවා බොඩති මස්සතක අවගම් මිකුරා මුආමලාත් තෆාතු මුආමලාත් දිවෙෆුන් බල්ලවා කුරි zamanuga بيفاري معاملاتك درنيك معاملاتك مي معاملاتك بزمانك بكره معاملاتك ستيك تفات حاسبه تفات انمس بزمانك بيفاري معاملاتك بكره تفات آلات المدري كوكي فاسا ان كون اني كون بدل كرني بيكال معاملاتك اتو ات فاسا بدل كرنجي معاملات وغوت بدل وانجي معاملات ربا के معاملات لسجام ربا ابه ازمان بهونه چنو مزمان غون مشين تک آلت تک اچس اے بیفار اتبار گتو فلاوگه اتبار معاملات کور مندار میدو سمت کے فیگو علمرین این کمکم کا بے گتو فتوا ان ربنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکا فا ارشاد علیک اے اصول تو علیک اے مگو حدیث تک بنا کو گن ایک دفعہ دبا فا ارشاد تک تبا وگن اسلام دین اصول تو علیک awgon menna meyaduga ilmu warin fatwata neredemage indawani faharaka sebefulu mashara kurba mikam mudda quraniye mikam haram quraniye ehen nimmaga nanu natija ki figuriyage amillechenno hisab hada mihage amillechenno hisab number ko natija enno hisab ilmuga hisab gurani gawata e gawata ena tabawum diyama ei enek macce lazima kum gawaden ena fuwattala ge nuwan ehem e gawadun hisab ilmu riya hingima tiriyan anna natija number ge emme tiriya rongan anna natija ei ke enege ikhtiyar nu ek ei hisab ilmu ge gawata ka ek gotan ena diyama tiriyan anna natija e natija am ena bonege nuwan ohu medi gohek ehem bima fiqh ilmu rin masata nervumuga ebevum hingawani shariat islam deen kanaluwa usul taw galiga hingewima anna natijay fiqh hukma ei ebevum wakeche nerubani ken shariat usul ta kanala puri gotum fiqh warin visnima anna natijay hukma hisab ilmu ka natija nahi ebevum onnani fiqh usul ta ka shariat maqsad ka tabawen diyam anna natija ek hukma ehe miedus ek efanu bayan ko debba irshad ka aliga ek goteki sida sorihe basfon irshad demo ane goteki sorihe basfol nennama den kanta qur'an gotuke irshad seke efanu debba webesting awmana negi genna miedu dakano yen shariatu gali komme kames shariatu magodak afa ham hemme ek hadise gaswe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لك إبسة نوي إتشك فرات وما ديكمك سوم سورك تبامن جاكود ده إبس كمت من كليفان بيان كود دبوا فنوا أدي تبامن نركع تبنا نركع دوركود ده إبس كمن نوي تبامن كليفان إكمل تبامن إنزار دبوا فنوا بيان كود دبوا بريها إمبيما بيان كود دبي كيفين أمتك ගෙල්ලුම ලිපිදානත් උම්මත අසාබ ලිපිදානත් උම්ම මග්ෆරති ගින්ගාදාන ඒ මිතාගස් මොල්ලි රහිමහුල්ලාහ මේ ආය ගෙන්නා ෆවනි උම්මතන් ගෙල්ලු ලිබේන එම්මෙ බොඩ කමකේ කොබත් ශිරුක් උම්ම ශිරුකන් ගාදාන ඒ දෙංගුරි පාවතේ කුස්සවත් එකම් ශිරුක උම්මතේ මාරෝ ජනුෆුස්ස එම්මෙ බොඩ උම්මත ගෙල්ලු ලිබෙගෙන් දානේ උම්මතගේ තෞහීද් අකීදා හරාබ හින්ගාදාන ශිරුක මිස්ත ගින්ගාදාන එම්මෙ මොගේ කේමාන වනි bandu qur'an min ayatun iman molli rahimahullah gennawa foni e shiruka kes ummatu emme bodet gellun to tere gimena diket em bod gellun kam gawat harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kalange ekale fani harisun alaykum tibame hunge tedumaga tibame na hew hodda debuma nuhono boda dahiveti wadaga mabefat بالمؤمنين رؤوف رحيم دي ايمان بهلورن اوغاتر رحم وفدفاع بيفلك كيفان اوغاتر كما رحمه صفه النبي صلى الله عليه وسلم
سيفكرا علم بدار الله سبحانه وتعالى خاص هيك ما سيفكرا الرؤوف الرحيم ألف واللام يكو أسيام الرؤوف يقول بنوجه الله سبحانه وتعالى الرحيم أي الله سبحانه وتعالى رحمن وأنت رحيم وأنت نسكن لكن الرحمن الرحيم الرؤوف ألف واللام لكن كي أكون الرؤوف مية كنو كي عبد الرؤوف كنجي الرحيم اسمه كن عبد الرحيم كنجي رحيم قال الرحيم قال ميتانغا مي ديسيفا الله سبحانه وتعالى ما النبي صلى الله عليه وسلم صفة الله فني ميتانغا مي ديسيفا إنسان كي صفة قرآن فنو إيه فانو رؤوف اوغات رحيم رحم هو بيفلك أي عمر نامك إمبلغ نونتو أومن سيرة كذا كيان ما النبي صلى الله عليه وسلم حياة كلوغا إدريك مدينة إبادة ورب ورب أدوفكن سيرة أدوسان تبع لكن إبان جهيلون كودا كما كمثال كذا سيرة المور كنوان بريواي سيرة مدينة ميهم بيرم فكرة يورك أدك مدينة ربيرو مدينة تريك أهلورين ورب أدوفكن إيجندي නිස්තකුන් නිකුන් ඒකම අඩත්ත බැලුමට්ටක් නිකුන් වඩාගේ රේගණු වෙයි නම්බර අඳිරි නිස්තකුන් නිකුන් ඉරක මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ خبر බල්ලාව අර්ථරේ වඩා ගන්නවන එහෙම එක එපාණු බය ගුවාගෙන අමෙල්ලෙන් නිකුන් වඩා ගන්න වෙයි කොන් අඩත්ත බැලුමට්ටක් මුස්ලිම් බිරබන් අඩලි වුණීම කොන් අඩත්ත බැලුමට්ටක එක එපාණු ගිනි කන්‍යා නිකුන් වඩාගෙන ඒ خبر බල්ලාව इतरे बड़ा करने वाली मिस्टेक में कमाने को गिरो ये मुस्लिम उन्हें कमें बोर्ड में जाम एम्मे कुरी एक ऐफान हो एम्मे होने न गुरा में दो गास अली बिन अबी तालिब बिदार फावे होने न गुरा में मिस्टेक सफ्त कुरी निकोन फरीमा होने न अहुल वरिंग तीर्थ वरवरहा के मतिन एक दिबदी मार वस्सा एक मुस्लिम उनकी बेबी हो के बैबो को हमें कम्मेस वरका फरुआ पुणे मिहुंगे नहीं हथियार गुने इंबोने में दारम बैबो दोगे ने मदन या कुरान अल्लाह ताला ए बैमुन हिताब दे फिलावल दस्कुदिल ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين حنين بدوغا تبامن بابو قد أجاب فاتي بدوغا تبامن بابو كن تبامن بس كما فدانو دي هتيارو ميمس ادي بين يبامن دتبي عند ثم وليتم مدبرين دم فرقستي دفاك وري لشكرك ام فات دفاك ما النبي صلى الله عليه وسلم لشكرك ام كوريغا هنوا غوالبني الي عباد الله الله ورتكن تمن كده فانغات الناس انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب තිමන් කලේක ෆානි දොගෙන්නවා තෙදුවරි නබියායි අබ්දුල් මුත්තලිබ්ගේ දරිය තිමන් කලේක ෆානි මිකොල වඩනවා මිස්තකුන් ෆාතතුනේ කේෆාන මොන්නේ තාමුන්නේ එම්බෙන් තාරීඛ් ලියුවි මිස්මින්ගේ තෙරේග ගෛර මුස්ලිමුගේ මිහුම් බස් ඒකේ ෆාන සිවපුරවා ෆානි දුනියගේ තාරීඛ් හංගුරාමගේ මෑදානකු ෆහත ෆියවලන් නාලා එබ්ස් කායිදක නොදකෙමේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුහාකස් ඒකේ ෆාන ෆහත ජීවඩනවන එදු ගලික්වන් විදාලුයි තිමන්නමෙන් හංගුරාමගේ තෙරේග කම්බොඩුවේ හාස්වෙජ්ජකම ගවානම තිමම්මෙන් හිමායෙන් හොද ෆාරකි මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකේපන් ෆාක්කුණ හිමායෙන් ලිබේ එම්මෙ ෆාත දුයස් එකේපන් ෆාතක ජීවඩ නුගන නේම දුවන් ජේ හාලතෙක් ගා හිමායෙන් හොද එම්මෙ ෆසේහන් හිමායෙන් ලිබේ තෙර එකේපන් ෆහප්පොඩ් හංගුරාමගේ කන්ත බොඩුවේ හාස්වෙජ්ජියා එකේපන් ෆහප්පොඩ ගාම ඊතරු හිමායෙන් ලිබේ එකේපන් ෆාත ජීවඩ නුගන එහෙම ඒ කායිදෙක්ගේ මතවරි අලාමත් ඒ උම්මතන් හෙවේදෙකමුගේ අලාමත් මිසමානුගේ කායිදුන්ගෙන් ඕඩර් දීපා බේරකුණු තිබෙනි මානේ අලගොන් මෙන්ගේ මෑදානුගේ තෙරේ එම්ම ඉස්කෝ මීහක එච්චන් එල්ලියසෙන් ෆුර්තව ජේනි එකේපානුක තීරෙන් එල්ලියසෙන් ෆුර්තව ජේනි එකේපානුක අස්සාබේ කන ගුවාගේ නුරක්කාතක කුරුමත් දෙවි එම්ම කුරි සම්ග එකේපාන හුන්නේ කාරගස් පහජී වඩාගෙන් ෆිල්ල වෙනු හුන්නේ එහෙම ඒ එකේපාන උම්මතන් හේවෙදි වඩා ගන්න උම්මතන් ලිබිදාන ගෙල්ලුමක රක්කාතිර වඩාග මෙම්බර් angurama guriya hadisa ku sagumana fenige gossava vitanga smolli rahimahullah he wa ko ne bayan kurba
den qur'an allah hikra bani fa in tawallaw ila min furagas di fi nama ek mane ki kalege pana tabanuwa islanwe hidayatu magan emi muna amrala fi nama faqul kalege pana vidalwa hasbi allah timanne allah fude la ilaha illa huwa kalam manui ekkawante ilaha kunwe ehma dawat debbash emi furagas di fiyam kalege pana ekenne nune allah kalege pana fude gunare qul hasbi allah timanne allah fude عليه توكلت كلامه سيتمنى وكيل قران كلامه يتمنى بروسا وهو رب العرش العظيم كلامه ما توري وانت هاب وانت عرشي غيرس كلام عرشي هاب وانت فرا اتشني ابر ما توري فرات الله سبحانه وتعالى اي ما توري وانت عرشي هاب وانت عرشي غير اله الله سبحانه وتعالى ام بما كلامه وكيل قران mistakuna dawad devar tabanu wajja ei kalege faanu kambodu wada je kama nune kalege faanu faragas dunne wiki ekanye nune ekma allah kalege faana kambodu ei babu furtama genna fawa ayati ki argumen mehsa mudars kurfalan inshallah den baki udba madama re magurna madafa inshallah dar sunnan هذا وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته